Assalamualaikum. Бүгінде biz Alay Çoğalay rayonundayız. Alay jaylı olsun da. Yaylağa geldik de. Alay üstünde. Adırında. Men operatör Bekbolot Ulanarbek. Gidecekte gideceğiz. Kuda kalasa. Operatör balamın da. Alaydım tüz ellerinde kıyalarda türevizdi. Pramo efir. Operatör Anarbek. O alaydım koz elleri topozdurdu karagala, cırkılardı karagala. Sonun jaylo. Nasıl beni ararlar? Çok kısa gene düşen. Ne? Bunlar şaka. Kaç. Boyan çıkıyor. Denizden gelme. Abi ya 4 yıl kaçırdın ha? 4 yıl nasıl? Hazırki uçurda biz Çoğalay rayonunun jaylosundayız. Bugünkü mayekleşici adamımız Başından tartın. Düşenbek Bekdemirulu. Salamasızlar, hurmatlı Salamasiz mı? Telefon görüşülür. Biz bugün Nontip Alay rayonundağı Bordobö attı jayloda turabız. Бұл жерде мөңгүлөр жайгышы кетпейт. Азыр июлдун ортосу болуп калса дагы бул жерде карлар турат. Мына жол менен барат, Тажикстанга өтүп кетет. Нар жагы Нургат, Каракөл деген айылдары ушул. Сарташ деген биздин атактуу жерибиз аркада калды. Ол жерден 2-3кө бөлүнүп кетет. Бир жолу бул Тажикстанга кетет, бир жол Чоңалайга, бир жол бияктан Нурга менен барып Кытайга качып кетет. Бұл жерде азыр кичине басып койгонго чарчап турам. Кош. Айтсаңыз, Бордөгө эмне максатта келдиңиз? Эмне максатта келгенимди кайдан билесиң дейм. Кой кыркынга келдик. Анан мынтип Анарбек азытып ушул жака алып чыгып жаткан учур. Азыркы учурда канча кой кыркып бүттүңүз? Азыркы учурда 8ге жетип калды окшойт саны. Bir 30-40 dese. 15 aytıp koyar.